سلاف و ریز تماشاوان هیجاج برنامه کردی هین دبم بله تماشاوان هیجاج برنامه کنودا درس کنودا ام بورنا درس عبوری دا ام لسر جناوان سکنی بون ام د نیوه مجاره دما بون ام ایرو جوی دری بردوام بکن بله گلی هوالا مجب خیراتن چاونا باشن هذا باشا والدرس خوجي ونسروا ساكنين ادبيجم قيوة الدرس الدوري خو خوندن ان شاء الله بله ديسيها بالي منو هنا اتخازم وبكرتي ناس بكم ومي بردوامكن كلامك يوسف ناس سيرتي سرچاوا كلامك تخب دناس كل ما تهنيك ناس كل ام دهمن كل جم الناس بله نام محبت اجي ديار بكلمه سرچاوا كلامك مرحبا از دجله از نسيبيني سرچاوا مرحبا استاذ ناويم هارون اجي الشرنخم تشرنخي ما قلت هاروني بله سرچاوا بله ما قلت شيء ما قو ام درس ابوري ده سر جناوان سكني بون نيفي ده ما بو مجربه ام جاركدي سري دست پی بکن جه کوم دست پی کنی بله مگو مجارمه جناف مجبور گوت مگو او پیوین کو ده هوا کده جه نوا دگرن ذات جنابه وجی بلیه جناف جه نوان دگرن مشغلك عليها نرخاندن جناف منها جعالية طوان جيفا لسر جنافان بسكن بله جعالیه طوان گیوه دو جور جناف هنه جناوین خرو و جناوین طواندی جناوین خرو و جناوین طواندی اموستا خرو چه بو؟ خرو یعنی ساده امکارم بیجن کو ناینه گوهارتن بله ساده ناینه گوهارتن طواندی یکو هنه گوهارتن دواده شی بکرم که؟ جبر چه دبنه دو جور؟ بله امیر سروی بسکنن ام پیشی ببیجن جناوین طوان دکی جانن اون هنک جوان بلکی نحمی جیبن از تو او ام هون او آنجی اوان امکارم بیجن کی اف یک و هر وكيدن امش فارد بيجين چه ان بيجين جيناوين خرو يعني اف صادنا ناينه غارتن و د جهه كدتين بكاراني ي طوان ديجي من تا وي فان انجي وان يكي انجي كي اموستا فانو وان نيكا نا نيكن چاو نيكن مثلا فان ام جي نزيك رد بيجن وان ام يه دور رد بيجن مثلا بيجن اجوان حزدكم فان ينزيك از بيجم اجوان حزدكم يدور يعني ينال جمع بلكي ام جوان مثلا اف باشا او نباشا اف ينزيك او يدوره فان جي ينزيكن وان يدور يعني فرقوا جهب هيا شخوا افت كردي دا جرينجا في او جانافتين تبلي هفكرن يعني هناك هريمه في او بهفر وك هفدوت انا قلتن يعني جي تلفظا وا تبلي هوا لاف جرينجا جهف جدانا ومعناه واجي قالك جهف جدانا مثلا اجوي حزدكم اجوي حزناكم في وي نزيك دور اف او فان وان يدور يعني قالك ام فرقه باش زانبن بل هفالا جو چما بونه دوجور د كردي ده يعني الجناب بلكي د حميه بشاده دو جور هنا يخورو و يطواندي ويخورو لجهه جدا تينا بكارانين فرقاوا جهف افا ومعناها وظيفه واجي جهف جدايا وكتشه ازميناك كيبدم مثلا بيجي اس چوم مالي بله پشتره دبیجه من چای و خوار لفیدره دو جناب هنه دو جناب بکارانین یک جه چاوایا یک جه خرویه یک جه طواندیه ها لفیدره يعني نما بحمدي خوا ما مج افنا جدا بكارانيتن السبب كفيها چاو سبب هي يك كوب بيجي من چو مالي غلطه چنابه يعني جي بيجي اس چاي وخوار ان چاي وخوار افجي غلطه يعني جبرت طبي سبب فيجي هي مثلا اس چو مالي
ev nadı dema bori de ne olu? Evet. Yani Türkiye bejin Böyle gözlen geçmiş. geçmiş zaman, anji dili geçmiş zaman. Ez çû malê min çay ve xwar ew jî di aynî demê de ye. Avcı. Demê wan yekin. Di Türkiye'de beçe yebe gittim u içtim. Kim içti? Ben içtim. Kim gitti? Ben gittim. Ama Kurdî de ne oluyor? Kurdî de ev cudati heye ji ber çi? Ji ber ku em bêjin ve xwartin û çûn dilê kirin di fiîlin ji hev cudana. Yani wazifa ji hev cudaya curê wa. Ev em bêjin yeke negerguhêze û vexwar yeke gerguhêze. Belki destê borî de jî em ser sekinî bûn. Gerguhêz û negerguhêz. Geçsiz. Geçsili geçsiz. Gerguhêz û negerguhêz. Belê. Me got geçişli û geçişsiz. Belê. Yani ferqa ve ji hev ev. Yani divê de bireser heye. Yani nesne heye. Em jî binivîsin. Bireser. Nesne. يعني ما Belê divê مستيك de nesne فرقة heye. جنسنة Lê divê فهمتك؟ de çawa? يك فرقة هردو كجنسنة فهمتك؟ Erê nesne yani. Ferqa geçişli û geçişsiz çi ye? Gerguhêz negerguhêz nesne ye. Lêkerên gerguhêz nesneyê distînin, bê nesne çê nabin û yê negerguhêz jî nesnê nasînin. Yani bireserê nasînin. Ji ber wê yekê ferqa we êdî Kurdî de di demên borî de ez bêjim ji bo lêkerên gerguhêz min yan jî cînavên tewandî û ji bo lêkerên negerguhêz jî yê xwerû têne bikaranîn. Yani ev ne ji ber wê yekê bûne du cür. Weke çi mesela bêjin tu hatî. Me got tu hatî. Tu ya tewandiye. Lê em dibêjin çi? Em dibêjin te got. Em nikarin bêjin tu got. Te got. Yani li vê de ji ber çi ji ber ku ev gerguhêz e ev ne gerguhêz e. Yani cihê ku têne bikaranîn ji hev cuda ye. Yani jî mesela em dibêjin çi? Em dibêjin ew raket. Li vê dirê me got ew raket. Yani jî em dibêjin çi? Wî an jî ve Wî xwend. Belê. Me got ew raket û wî xwend. Wî jî ew jî her dik jî aynî kesin, aynî şexsin. Lê belê ji bo lêkerekê me wî, ji bo lêkerekê jî me ew bikaranî. Keremke? براسر هردو جملة دنينا ما مستيك؟ Dîne lê belê ev dîsa bireser tê de heye. Yani erê divir de me nîşan nedaye, me bireser bikar naniye, lê heye dîsa. Yani çima heye? Wî xwend, çi xwend? Tişte xwend. Kitap xwend, defter xwend, em bêjin Qur'an xwend, mevlûd xwend, muhaqqaq tiştek heye. Yani bê xwendina li ew raket çi raket tiştek nîne divir de. Vê derê nesne bireser nîn. Yani ne mecbûr e ku lêker illeh bireserekê bistîne. Nestîne jî dîsa tê de bireser heye. Yani xwendin bê nesne bê bireser çê nabe. Belê wekî dî mesela bêjin kî çû. Li vê derê em nikarin bêjin kê çû. Yani hinek bêjin qey ferqa wa nîne ji hev lê belê ferqa wa ji hev heye em bêjin kî çû em bêjin kê çû ne weke hev e. Kî çû rast e lê tu bê kê çû xelet e. Divê em bêjin kî çû û em bêjin mesela kêbir. Kêgot an jî. Kêbir. Li vê derê her dik jî aynî şexsin, her dik jî pirsin lê belê ji ber vê me got bir, ji ber birê me got kê, çûnê jî me got kî. Ferqa wa ji çi ye? Ev negerguhêz e, ev gerguhêz e. Geçli geç. Belê yani kêbir çi bir? تشتك بر Tiştek biriye. Ne? Hevalek biriye, kitabek biriye, defterek biriye, nan biriye. Tiştek biriye. Lê ku kî çû li vê derê tiştek nîne. Belê. Yani ferqa wa ji hev du fêm kir ez bêjim belkî. belê. Ev ne girîng e. Mesela bêje çê dibê min pênûs jê stand. Belê. Li vê derê kîçan cînav heye? من Min heye. Yeke çawa ye xwerû yan tewandiye? من Tevandiye. Tewandiye ne wilo? Navana de tewandiye. Li vê derê em zanin ku ev gerguhêz e. Ji ber ku çi tiştek jê stand. Çi standiye? Pênûs standiye. Bireserayê heye. فينوس تشي ما مستيك؟ Pênûs qalem. Em binivîsin. Pênûs qalem ya da bi Tirkî dibêjin qalem. Em Kurdî dibêjin pênûs jî qalem jî karez wê jî binivîsim. Qalem. Qalem bi Erebiye, xame bi Farisiye û bi Kurdî jî pênûs e. Qalem ji Erebî derbasî
ترکی جی کردی زمان نستاندی ان یا نه کردی زمان نستان دیسکارم بیجم چگو پینوس جی چته جی پینویسه تی پینویس yani P nivîs têkirin. P jî bûye yani. B wê nivîs. Em karin bêjim vî şekî çêbûye. Bûye nivîs çêdibêt, pişte bûye pê nivîs, pişte bûye pênîs. Pênûs. Pênûs bûn. Heta İngilîzî bêjin pencil. Ez karin bêjim ew jî ji vê dirê tê. Pencila İngilîzî jî ji pênûsê hatiye. Belê mesed bê çi bê te çi bimekir? Te çi bimekir? Belê, ez karim vê bêjim, karin notekî binivîsin. Notekî. Notê re em çi dibêjin? Em bêjin nîşe jî karin binivîsin. Nîşe. Bi Kurdî em ji notê re dibêjin çi? Nîşe. Belê, lêker. Lêker. Her dem dibin bandora bandora kîjana de cînavên xwerû de. Mamosta bandora çi? Xwerû de ye. Li vê dirê bandora nîne, bandor heye. Bandor. Benezan. Yani ev pirskêkeke me ya Kurdê nû ye belkî. Em çawa bêjin kelîme peyv di navê axaftinê de an jî nav nivîsandinê de bi qertafan têne bikaranîn. Li gor rewşa hevokê têne bikaranîn. Li vê dirê bandor heye. Bandor çi ye? Etkî karin bêjin. Etkî. Etkî bi Kurdî bandor e. Lê li vê dirê qertaf heye. Yani çima me bi cînavê vegirê de bandora cînava. Bandora cînavên. Li vê dirê jî cînavên nîne yani peyva maya xwerû cînava. Yani ev tê ev ji me re cana pirsgirêka derdixe çawa hinek heval dixwînin kitaba pirtûka kovara dixwînin êdî peyvekê fêm nakin weke bandora derbasî fêm nakin telefon dikin an jî tên dipirsin bi mamoste bandora çi ye? Bandor hep tenê sera xwe belkî ne mane vî şeklî maneyê nîne bandor heye. An jî li ferhenga digerin, li ferhengê li peyva bandora digerin, di ferhenga de vî şeklî ev kelîme nîne. Çawa ye bandor. Bandor. Vî yekî bir vê yekî yani bala xwe bidinevîne wextê ku li peyvekî geriyan divê hûn wa qertafê zêde jê bibe. A qertafa bandor. Erê kelîma me bandor. Yani etkî. Bêhna jî zanim mesela vê de bêj cînavên xwerû. Li vê dirê jî hûn zan ev قرطاف يعني بنا مجارك جرينجا جرك جرا تبلي هذا بل ما قلت شيء ما قلت جنافين ما قلت ليكر هر دم دبن باندورا جنافين خرودنا يعني شوا مثلا بيجم وقتك جنافك وقت ليكر تك شاندن لجور جنافا خرو تك شاندن مثلا بيجن شيء تو من دبيني Li vê dirê tu qertafeke çawa ye xwe cînaveke çawa ye yeke xwerû ye xwerû ye tu min dibînî li vê dirê jî min heye cînaveke dî jî heye lê belê lêker li gor vê têkişandin ne li gor vê têkişandin belê yani tu dibînî yani ne min tu Mamoste min biresere belê li vê dirê bireser belê yekî dî wekî dî em karin bêjin cînavên ku piştî daçeka tên aglebe yê tawan dîne. Ez vê jî semînaka bidim. laçek çi bû? Daçek. Daçek. Daçek edat. Zê jî binivîsim jûre. Daçek edat. Belê me got çi? Me got daçekên ji xwe cînavên ku piştî daçeka tên aglebe yê xwerû ne. Ji xwe yê tawan dîne. Daçekê tawan dî lê rastîn vê bêjin ya rast یکو پشتی داچکا رتین او جناوی تواندینه وکه چه؟ وکه دی مزگینیا خیره مزگینیا خیره لطبی بله الوی داره کی جان داچک هیا؟ داچک وی داره لویا الوی داره چیه؟ داچکه مزگینیا خیره لطبی اللي vedere te çiye
جیناوە تەواندیە. جیناوەکە تەواندیە یعنی ئەو جیناوێک و پشتی داچەکێتێن ئاغلبە یێ تەواندینە یانجی مەسە دەبێ ئەس بتەرە نایم ئەس بتەرە نایم بەێ لەوێ دەرێ کیژان داچەکەنە جیناو هەنە تە و ئەس هەیە بتەرە لەوێ دەرێ بە چییە داچەکە یا پشتی وێراتی دیسە یا تەواندیە یانجیت بێژێ ئەس ژتە حەز دکم ئەس ژتە حەز دکم بەێ لەوێ دەرێژی ژتە چاوا بووە ji ber ku ji daçek jêye piştî wê hatiye te yeke dîsa tewandiye ez jî te hez dikim vî şeklî tê gotin ez hez ji te dikim yani li vê derê çawa kirine neqen tevlî nebê cana cî nebê kîjan xelet kîjan rast e her dik jî rast in ez ji te hez dikim ez hez ji te dikim yani aynî tenême çi kiriye مجهوا گوهریه جبر کو زیده به هفرته گوتن جی از کارم بیجم له هریما بوتان اف به هف بویا هریما بوتان هریما تولید بیجن چند بیجی اس حج زید راد به نه زید چی بیجی اس حج تدکم ایدل ویدری او زیر رابویا یعنی حج به هف بویا yani ne zaman da gelecek şey etşi halı çedibin normale ve kidin mesela beje için beje hayamin jitenine yani bejin için bejin hayamin je nina çe manavi hayam jenine Türkiye bejin çe haberim yok ne hayam je hay yani haber zanin yani derbar çekide zanin agahdar bun ne hay hayamin jenine yani haberim yok. Eydi mesela ciber ku zede be havrete gotin. Mesela be hayam jenine, hay jenine, harema botanım kan bejin hayjam jenine. Bejin yani ev j peve buya. Bejin. Ustal cemaj bejin de min hay jenine. Hayjamın ev j hayjamın jenine. Cemaj had bejin من هي جنينة أريد من هي جنينة جدي قلتن يعني بهيجا من بفا بويا إيد أو جي ببيفا هاتيا جريدان يعني أفجي جالك بيفا هالود كردي دجي بهفا بونا بفا هاتنا جريدان يعني جيد بيجي تشد مثل ببويدا هلا بويدا هلا الفيدري وي كيجانا الفيدري كيجان داچك هي D و B. B de. Yani ev her dikji da çekin. Bi hevre tene bikaranîn. Bu wê de ji ber ku ev piştî da çekê hatiye ev jî cînava tewandiye. Bele. Wekî din niha me cînavên jalî tewangê ve me cînavên xwerû û yê tewandî me ji hevdû derxistin ez bêjim belkî. Ferqa wa çika me ji hevdû kir. نهال وقتی ما خلاص بوم درس جديد إن شاء الله أميج فيدري بردوام بكن أميل سر جورين جنابان بسكن بله طبعا شبان هجا إيروجي درسا كرديين دبم لفيدري خلاص بو حتى درس جديد بمن الخير خوشيدا بخاطري